ke ngā we. Ko. Ai ono seni mai whanga ki mea. Whaka. Mau ko uto. Pako pehe ke ki. Ko lele ko ni ke ngā we mahalo e. Wata minti wanima. Ke ki I. Pai haki. Labi ato e ka tau toku polo kalama. Po Tau polo kalama po te tau talangon. Te tau talanoa ki he. Langa whanua he masiwa. Koe foi kawenga ko tokonia masiwa. Ka koe foi polkalama koe apo, kono langa o tonga he masiwa. Pate tau ki lau ai apo, ki hanga o kau ki tiutai. Ai kau poto mo kau ma koe mo kau tumari he langa whanua koe ne masiwa. Tokonia masiwa, ka langa whanua he masiwa. Foi topiki a kapo. Ka koe foi mea nena e whasen mai. O ngau kovo kulua. Ko peki ki asmai. Ki tanoa. Koe tohi. Translate he fine me no sila. Ulaki ko tohi ko tohi loi. O koe ko ai a Kristo koe. O tohi ko nina as confirm pe mo a Kristo ne kei moui. Nega ki ai a Kristo to. Koe ko a Kristo ne whai to. Pako no ai ko na e whai ai ngau e ka agris ke ni whakailo. Ai tohi pe ko haina ne whao e tohi. Ti to confirm ke ka tamai tonga. Ai hene te ke confirm e whahingoa ko na ni whai tohi. Ka kou hilo. Ai anai, ko tohi a ko tohi lo iau pito. Ko ka whai agris ne kai ke whai agris e ha tohi pe e taha. Ko mea ni he. Hange ka teo ko mea ni he campaign or something like that. O walpe ko auti mai foi tohi loi kona. Aia ulaki ku si. Ko mea o me kovi ko ulu. Kono o mai mea loi ki o mai o educate ake kakai. Mea ko itai. Mea ko kisai ko katia. That is not Achilles' letters. How ko o whai hano whakakote-kote I whakapalangi mono translate ke whawhanga kakai. Ko ulaki ko mea te talatu. Ko te hataha lotu I tonga ka ko Angiris. E ko mea ko na e tolalo ai ko ka wako. E na woma ko mga palani ngawe ko ilo ki ako ke whai aki ko e whakalakalaka ko e palani ngawe me viso ne ko puriang Angiris na ka. Na base a foundation e langa whanua me fola. So, pero hawa tohi ke ne hanga ia whakaikai o tae loto Angiris. O whepake mo foi natula ko Angiris. Natula ko Angiris o whake masiva. He koe whono ia uluaki ko hea. O whake o toa ako lau maria moloto moha. Lau maria moloto mo atamai kato. Pake o whake masiva hange ko o whake ati koe. He koe ha. Whono ia ulako whono ia taha tau e whono kato. Principolo ia langa ngā ui ko Angiris. O whake masiva. On the last writing here on earth. Koe love thy neighbor as you love thyself. Pako foi kawenga koe ako foi kawenga whakalotu ia. Pake hao lewa hatohi. Oku kako tupunga me sisi koe lo mo tai ilo. Hao lewa ke hanga ko whakamatala I mai ke ngari tae lotu ai tama lotu. Oku kai ko hatama tae lotu ke hao ofa e masiva. Ilonga hata ofa e masiva ko tama lotu ia. Kagai ke fok. O tata mo na pe reasoning. Mga tanga tata mai. Ako time kita tangu tata siya ke faki reasoning primary pe. And it make me kako hela hela ya wa ya mo sen maya ko message ya ako pa. Pata fakatala no maya ke almo kliki alaw. Ko ki popula popege ki asmayo ole atu, Ko Angiris ko tangata lotu ya. Ko tohi o ko negative tohi ke lotu. So when it's negative se tohi ke lotu. O ko Angiris. So then the letter has something. O ko me ako ko ke tohi. Aya ko fe me ko
ko talat ka mo tolo ko to ko interpret e fefine ko menusi la ko to lo ia even lo fa mon lo ia hingo agrisi it's not agrisi you make that letter wrote that letter ko agrisi pero ta o wei lo po ha mea na ga gi hanga agrisi ki fan fa ton fa lao mo mea kata ko ia e ko nga tangata na ne mo ia be principal ko ni ne fa ilo hata me pene fa ilo agrisi ko fuman fekai Kone fu pisti, pe kon pepe pisti agrisi tai mo ai, Ko mea ke kakai anga mai ni mo masiva mo mea, agrisi leave it alone, ni ke ala ki ai, ni ke alo whakaila masiva, ni ke alo palpale mama masiva, Na hea pia tens ta kai alo pe mo fuman fekai. Ko ia ko fe mai ke talat ka motor na mo sen mai ki mea ko ni ko menu sila, ko loye to ko ko ka monia. Na ke ke atoi pe pa ko mana tu lelei, a dai mina ma fi o fa ke ma to ko ai patoa he how go toi o confirm pe ke ke mo ina ke he didn't write that letter and hanga te au na boy came out na how a boy fight tali ke media about 2 years ago na how boy fight tali mai ki ai ko to ko ya ka to ya Chris as I remember ka te o ko mala tu le me ko ya so mo le time le ke ta o pay attention pero me ko ko le ka mo to lo ka inga oku whakahela mo kati mai mea kakai ka mate mo whai whaisi o kani mo whai whaisi o kani ne lai mea tāpa keke wai a mea wai a hane ngawe ko tu o whai ne mo ui whalakala ne mo ui I mean you have to ask ai quality toko taha ko toko taha lotu you have to act in like criteria ko ia before you make yourself rely or listen to anybody o he mo special ha toka special ha toka ko dai vi ne awe ke tipo jeni o research ko data no to ara ko fa ko kala they've been doing it alan tau to lu fa ngawo ko ia. So was establishing foundation there. I'm gonna have people oh now say yeah, but now listen, get there. Kawa ka live for all you have to do is just ask yourself. Dai na I go now me fe na ko fe. Ane me of my god and background and all those kind of things. Before you consider to ta reliable ke ke fanongia. E ko na ko ki popula. Ko ta wa tai na pe ko ke fanong ke ka kai pe ba fanong pe ko ia. Ka ki te halo to o ma ka te au. Halo to mai ka me fa ki ai. Te nganga wa tamai o pia mo kati ma me ko ka te me fa no ke la ki ko hange ko vit ko le ta ko translate ko ni foi to hilo ye lo ta ta pe ai mi fa ngali ko vi aka krisi ha ole va fe fine ne pe ko fe fine ako ya ko te fa pa la ha ole va fa translate mo le time me alo ko ya ke ne accuse ya a krisi me ne ke fa ya krisi o just o ko te o le va kita ko katu putai kakake motor wana send my me ko ka please otaga ko to loi pa na sra boy me ko ya hanga te na release boy to ko me ko loi te ke fa agrise to ko ya e ilo po hai na ni fa to ko ya sai kakapati ke stati pe ko to te ke si pe ko ya u fake things ko he to e fele ai ngai me incomplete he to ne lava pe ko iloi e ko winga ko ya aki disi wa disketari ko ya ko release ko to pe to ka to porque for masketari and all those kind of thing but anyway ko firma o que lave ko por kala foka pouco lá na forma masiva e ko foi visione to ko ni masiva. However, I might for the other side of the magnet. Magnet for magnito ko. Magnito laki ko to ni masiva. Pag mo for mo konit for magnito no wa ko lang afon. Ay to ni masiva. Lang afon no masiva. So ko for topic ya kapo. Ako fe ma ke tala no te me ko atim. Tawe fa ko osi. Nega ya me ko ati me ke mo ya ngisi ala tata sai
Febe mate ko agrisi. Nai kau ta mapoto na nau no folo e ta fa ko agrisi o kau atu I mo piven. Nai me ai ko ko timi nai alho nau taimi. Ai ko nau tolu nau fakataha. Ai fa ki talano mo nau talano mo agrisi ngai mea. Nai me ui nau toko foi ko timi ko nga ko nau tona nau no foi lot senturi mo mea ko nau tona nau me yofo kofi ko ka agrisi ngai. Ai kapag ka fale ipe wahavi fa ko nga u pe wa fa nga po tala no fa ka ba be mo me na ye ka tama very genius boys na now surround agrisi na tole na how me ko ti na ga ko ti na u be ka fa fo fa le ale ko pati to mo to nga fa pa to wa na ga me ko ti ka fe be mate ko agrisi ala mare te bolo a te bolo ko ta lo wa ai ne ala mai pe ko ki ha ke te ke kau poto ki tua ino kai ha ka wangi ko timia ke ai fa le ali e ka fa fa le ali sio ko fa ya ai na hoko pa ko mo tama na fa fiki na me pe frau li ya na wa nga ko sio ki ai ka ko me ko hoko ko he ye ma no fo lo ko mo la lo ko mo ma fu lo to ta fe ya se ko malo lo pe tanga ta iki fa wa tu le va Fawat leva kwati mi at leva ke puke pe na tol ko nga ke na fai tu ni pe ke na tol ya ne fema o wai fo ke ne ngai ngau fa politikale na ne fa kage kameleta kakai tong ko kilo pe te wanga fat ai tong ai fe ya no ke muang au manatu ko ta fonua o ko ke ta pe ta toluia o ta fonua ke ta pe masiva ka ke joki Pehe ko ele sa sto polo ake au ka kai masiba ilo. O ke au ka kai masiba ilo. O au ka kai he ilo masiba. Foi translated na fa. Au ka kai masiba. Masiba ilo. Au ka kai masiba ilo. Kai ha. Kai au ha masiba ilo. Au ha masiba ilo. An ko ta no ato ai ngai pia ke ko mai olohia ki ke ka kai. Ya mai mafuto. Betul tu ko to ya kirisi. Fai mai aki fai no fai no ina kakai. Wa ke fiele au ke fine ko ya, o ne me au fai. Maka hangi ko me ko ne ta ko fe asi mai. Nga fu kakai me to nga fai kape vali ya kape mga tiao. To lai fong mo to mai ke. Lo pe au ya to pe ke na kape. Ko advice lele. Gue pengen nak kape dia, lebih kakai. Apa berkat dia? Itu kan apa kiai? Kalau fakal dia, angah sih kata tong lah. Angah aku, angah fasih kita. Pekoi adopted lifestyle ben adopted mai kui hange ko kita lo to ke ki pau me ata hange ko kita lo to ke ki ma pa ngata hange ko kita lo to le kita bo ta sia mea kita la bo ta hina mea hange o fa open negativia ta ata mai ke me ka to ape Pagailan fa ako negatibo ko tawa tamay.
Ako talano ako eh. Toko ni ko ke fai ko me akat kata ko ngawe ko fai. Yo bal-bale ma. Oh, ba. Fe. Ko ia, ko me ko ki asento ai ki wanga. O talato ka tole tohi ko akrisi ko fai ko viti. O tohi lo ia. O ka fai akrisi me no famonia akrisi. Kapag te algo o mai hato ko akrisi mi. Fispalemia. Ki nga Tracy Henry kini. Mana nang ki. Ki mau. Awang ha. Ko ka. Tohi akrisi me ya. Memang kita por kalama po. Kay pituan. Ko yai tong katang tok siya ako. Tok siya ako topiki ako mo por kalama ko ako. Tumali mo holo-holo mo ka chief. Ite kita ko pa itang. Ika kita itang. Ego inga ko ako. Mo foi to au nang talaga kitang. Ya, pagtang ya wit. Kaya ko ofat ka ti mo to. Ba na was mayay ifigag mo to ko na ko translate ko ay finino sila. Ko to loy ko ka to loy pe mi mo ki